Astra-G солаш 2006 дар давоми видео нархош мегӯем. Бисёрҳо хоҳиш кардан Astra-G караванаш ёв. Astra-G караванаш ёфтем якто. Ин ёнаш ба дуюм травел. Ин ёнаш ба сеюм травел. Бо сети диги травел вай тараф ба ваяш намудаску. Бо сети диги травел вай тараф ба насиб успех кунем ҳамаш сиём кунем мепартоем. Салом алейкум бародарон. Astra-G нарш пурсидан дар кор. Ана травелой омадаги сети травел омадаги якта. Ин дуюмаш. Ин пасаш ба ҳаст яктои дигар юмаш. Сета баъд у тараф ба ҳаст бо яктои дигар ё дутои дигар у тараф ба ҳаст. Ха мери мебинем ва тарафа. Ҳозир ман ин мошино нарш пурсидем, солош пурсидем бародаро. Ин боло ба Astra-H караван 1.8 мотораш, солаш 2008, нархаш 70000 сомон савдо мешад, расамошки шудагӣ. Яъни пас шанги 1.7 дизел, солаш 2008 65000 сомон савдо мешад. Инам Astra-H караван, инам 70000 сомон савдо мешад. Мотораш 1.8, яъни ҳар душа мотораш 1.8, 70000 сомон савдо мешад бародаро. Дута Zafira B 80000 сомон гуфтагӣ расамошки шудагӣ савдо мешад. Бисёрҳо хоҳиш кардан Astra-G караванаш ёв. Astra-G караванаш ёфтем якто. Солаш 2007 65000 сомон савдо мешад бародаро. Оз бо камтар айн тарафшан симат мекунам. Astra-G караван 65000 сомон савдо мешад гуфтагӣ. Toyota Verso солаш 2008, нархаш 85000 сомон савдо мешад. Zafira B соли барориш 2007, мотор 1.9 дизел. Нархаш бародаро 70000 савдо мешад. Ана бо яктаи дигар. Инам дизел, соли барориш 2008, нархаш 80000 савдо мешад. Astra-G Twinport 1.4 соли барориш 2006, нархаш 6000 савдо мешад бародаро. Так. Солш гуфтам. Ин тарафи пешаш бампераш синмат кардагӣ барое ки мушай накунад, ин мошин мушай накунад, барое ҷо шуданаш бампераш синмат кардагӣ, фарои синмат кардагӣ аз гуфти соҳибаш дарунаш бана. Бампера ҳамешаш дарунаш бана. Twinport 1.4 ганде ки намишни барои таксисто. Ҳоли фарорат бо сиёмкунам успет кунем сиёмка мекунем. Toyota Verso солаш 2008, мотор 1.9 дизел. Мошин ҳамаи истодаш 80000 сомон расамошка шудагӣ уже. Ҳозир мана пушташ мебинем. Ин ҷои тароштагӣ хароштагиш ҳаст лекин ин уже ки мегирад худотон вайкил мегиритон. Ремонт карда фасон карда мегиритон. Чӣ хел гуфтам мотор 1.9 дизел солаш 2008. Бампераш ма камтар брондагӣ лекин ранги бампераш кичи ранги крило фарқ мекунад. Значит бампераш бампери худаш не. Бампери ҳамҷо гифта мондагӣ, лекин мошини вагон. Astra-H Ops 1.9 двигателаш 1.9 дизелни бародарои азиз. Камтар решотки пешаш задагӣ. Солаш 2007 сол, соли барориш. Камтар рижавчинаш ҳаст. Мошин чӣ хел гуфтам Ops, бампераш объёмни шудагӣ. Инҷаш рижавчина. Инҷаш камтар баромадагӣ, даромадагӣ. Амҷо болош ба дарах ғалтидагӣ, санг ғалтидагӣ ё кӯле ғалтидагӣ. Солаш 2007, нархаш 55000 сомон ҳамаи истодаш. Расамошка шудагӣ бо савдо мешад. Ops Astra-H Hatchback 1.6 Twinport солаш 2007. Мошин вагон состояниш нормально. Чема вай сафедаш нигоҳ карда. Нархаш 65000 сомон бо савдо мешад. Соли барориш 2007, мотор 1.6 Twinport бародари азиз, яъни бензин. Бампераш камтар задагӣ. Дальше мерем. Astra-G мотор 1.4 Twinport, нарх 60000 сомон, соли барориш 2006. 60000 сомон бо савдо мешад. Ана Twinport 1.4 бародаро. Astra Classic навистагӣ пушташ ба. Дискош кабелни. Колпак средний ваяш, ҷои наклейкаш ҳеҷ гап не, инҷа наклейка просто. Так, коробка механика, мультируль простой.
Narxi 60000 so'm bu savdo میشه.